Angiyaphinda ngiyanibingelela amaNazaretha amahle enkosini. Bantwana bakaNkulunkulu, njengoba siphezu kwale ntaba sivela kude nokuhlupheka, kodwa wahlupheka kakhulu ubaba ongizalayo, ehluphekela mina nawe ukuze sikhonze entabeni yethu ngokuthula, enokuthula engenayo impi, enwawa ngayo indlela ukuthi engathi angayithola le intaba engakhonza yona ukuthula, ngoba intaba le ebesikhonza yona ekuqaleni bisinomsindo, ibibango kade iningi. Kodwa konke lokho kwadalwa yini amaNazaretha? Le ntaba sasamkhulunyanga esikhuphuka sodwa, sihlale ngokuthanda kwethu, sesibuye ngokuthanda kwethu. Lase nihamba-ke niyohlangana nezitha. Isitha-ke sijwayele ukuthi masilwa nokungcwele ngaba kahambanga uJesu emhlabeni ukube isitha saqhama ngaphandle, isitha saqhamuka etafuleni. uJesu ayesijwayele, edla naso, ehamba naso, isona esamdayisa. Nakubona-ke lo mNazaretha akuyiqhamuka umuntu emaromeni osuka laphathi kwelumuzi umuntu abudayisa uNazaretha. Lokho kwathi inhlu kuhamba kanjalo. Ngiyacela-ke uNkulunkulu, ubaba mkhulu, umqambo waleli bandla, ukubani angene ey'nhliziyweni zethu, asilungisele onembeza, ukuze kusasa singakhali. Kepha-ke yonke into eyona leli bandla ayiqhamuki komama, ayiqhamuki kumakhosazana, iqhama ngapha eNhlayisuthini. Futhi hayi eNhlayisuthini le engagcotshiwe, iqhamuka kubagcotshwa. Baba wami wayekhala njalo ethi kubheda la ku-front line. Ngiyacela-ke mina u-front line engihamba nawo ukuthi hayi wakhahlela amagoli manje. Sesifikile isikhathi. Isikhathi sokunqoba, that's all. Isikhathi sokuthi silokhu sihlupheka. Isikhathi sokuthi sinqobe, siphumelele, ngoba sebeyibonile lento yenu ukuthi ayikho enye into engaphandle kwaleni eyimpumelelweni. Nani-ke ibambeni kahle lento, nezele abantu abafika babone. Yinina phela enobatshengisa ukuthi uba iNazaretha kuyinto enhle kanje. Yinina futhi enobakhipha labantu ngokuthi singabi into eyodwa wayithiwa. Ngiyacela-ke sibe munye. Mina-ke amaNazaretha ngangingajwayele-ke nokuhamba emakhanjwe, kodwa ngelinye ilanga ngahamba. Ubaba wayengithengela imoto iHips, ngahamba ngawulandela umhlangano owawuya eNhlangakazi. Sahamba safika eHomies, saphumula salala. Kwakhona abaphesheya-ke lapha entabeni ababelandwe yinina, baphendwa kwaba yisitha somuzi wasebuhlungu. Wasangelanga ngosuku lokuthi manje siyeke entabeni uphuma umhlangano, walindwa laba abaphesheya ukuthi behle bese siyakhuphuka thina. Esontweni-ke khona abantu abangaphikiswa. Abake bayibize ngey'khulu zebandla. Waseyiziwela-ke iy'khulu zebandla lezi ezikhona lezi sikhathi zaya phesheya. Ubaba ey'phumulele kahle eHomies, zaya phesheya entabeni, zasey'buya ekubuyeni kwazo
zathi sungaphuma umhlangano sashi sikubopha umhlangano shona phansi lapha sawela umfula yilo mfula abangakhona yilo mfula umdloti sawela umdloti sawela ngaphesheya komdloti lingashiseli kwala ilanga sathi masiqhubeka sithi ubaba kwasefanele imoto wababa ijike kodwa ayama khona lapha ngoba babengakehli la basentabini kuyilaba la thina abasidayisile bathi umhlangano sungaphuma ayingakubona ukuhlupheka kaShembe eshiswa ilanga isikhathi sango 3 hours futhi akekho umuntu ula koShembe oyufana nobaba ubaba wawelo uyihlobo lomuntu kwakuyinyama ubuntu baba kodwa ubuyela bakuNkulunkulu amen oyingcwele amen sama akekho umuntu ongadinwanga lapho akekho umuntu ongacasukanga lapho base befuna abafana ukuphuma ngapha bahlasele lapho ukuthi hayi ubaba womunye umuntu akayona lento le elwa ngempi nabo befundisi babe khona bese befuna ngoba phela kwase kukwamiwa lapha lishisa ilanga ingasekho umuntu ongadiniwe sebethi abanye ayakiwe khona kodwa ngoba babeholwa inkosi yeSabatha akiwanga lapho baphuma kancane baze baqeda abantu ekuphumeni kwabo sabe sesingena ongifundela ngayo incwadi baba ngokuba bakalilahlanga ithemba ukuthi sizoya kulentaba kodwa ayisangiphathi kahle sizoya intaba kodwa ayisangiphathi kahle ufunde baba lapho Philippi 1:25 verse 25 uJobe 28 emfikeni wethu lelizwe
Yeah.